Ya volve para na syudad desde probinsya del Payao, Zamboanga, Sibugay para celebrar era con el Día de la Pascua junto sa mga anak. Pero por malas, yaman bangga el un motorista con este si Rudy Salindig, 53 el edad, este si Josie Rizamora. Mientras takrosa ele na pedestrian lane alina highway del IBT na Divisoria anoche. Después bula por causa ng aksidente, ya segunda pa el un multicab, ia si ipit ko ng biktima causa del sumuerte. Este biktima di Salinding from Payao, Barangay Nanan, Payao. So, binleo siya kay asigun ganel anak di suyo taki na Sambuanga, manda ko nele anda gina Sambuanga. So, kung tatrabesa ele from akina IBT na overpass, yang bangga ko nele este motor Honda Wave, ang side sweep ko nele. Dia tumbale, then here comes siya tamen pick up. El pick up kung as kita entrevista ko nagel muer del driver. Ngayon sila pwede mira kung este gente atumba, el pedestrian. Takarga pa asigun el abuelo con el dos supot del pan para pasalubong era para kun su anak, pero hasta ya kababula na aksidente. Depensa del mujer del chauffeur del multicab, kaya precura sila desvia con el motor tumbaw na kamino, pero aquel gali, yagin la sila donde akustaw el abuelo yaman ipit con ele, pero no ay asigun sila kung este pwede mira. Kami, yan kami kay tumba man el motor, yan si na orilla kami apasa. Kabar na kami mira el muerto kay iskuro ba? Kabar negro el kami saga kel. El abuelo es sustento quebró cabeza y partes de su cuerpo. Dolorido también el familia del víctima na incidente. Detenido ahora el dos mga chauffeur del motor y del multicab, kanya ase bangga con el víctima. Asigura Station Commander del Police Station 5, Chief Inspector Arlando Lumpines. Problema ahora taliba el skuro lugar alin na highway del IBT, kaya manada vida tasaka por el desgrasya ta causa. Tamira kita kay hindi lang man si una vez or dos beses sa suwede. Halos in a week siya salitan bangga. And then to the extent siya gani ta muri pa. Tan request kita sa barangay, and then kwento tan kita ng barangay kapitan, and request daw tamin sila na samsel ko or can concern authorities. So hasta ara pa since yang koniste daton IBT iskuro kat sa lugar imucho kadalita na aksidente. Esperanza legal familia del biktima na estasyon de pulis na Divisoria para mankwento con el familia envuelto na aksidente. Albert Luna, Dateline Zamboanga.